Osnivač i direktor Haj produkcije Saša Mirković u poslednje vreme putem TikToka raskrinkava pojedine ličnosti iz estradno-kriminalnog miljea, a jedna od njih je i Svetlana Ceca Ražnatović. Mirković je snimio video u kojem je samo podsjetio javnost na mrak u kojem sija Svetlana. Gle čuda da se tako i zove. Sad kad pričamo o srpskoj maćehi Ceci, toliko raznoraznih priča kruži o njoj i mogu vam reći da su sve istinite. A jedna od istina je to da se žena koristi svim sredstvima koje su joj dostupna, a to su obično kriminalna sredstva i ona obično sve što zamisli ili hoće da uradi. To radi preko ljudi iz kriminalnog miljea i to svi znaju. Započeo Mirković i zaključio: ja pozivam sve organe, državne, tajne i javne da se pozabave ovom gospođom. Ona se ipak predstavlja lažno kao srpska maćeha, a u stvari je jedna od najmračnijih osoba koje postoje na našim prostorima. Podsjetimo, zapaljeni automobil Hype televizije, ovaj teroristički čin koji se dogodio pre gotovo mesec dana ispred naše medijske kuće. Zbog toga je Saša Mirković podneo krivične prijave protiv nekoliko osoba koje su mogle ovo da urade. Jedna od njih je Ceca Ražnatović, ali krivična prijava podneta i protiv njenog kuma Nikole Bavića, koji je ranije pretio prvom čoveku Hype-a. Krivična prijava protiv Željka Mitrovića, vlasnika i direktora Pink televizije, zbog ugrožavanja sigurnosti mene i moje porodice. On je moćan čovek koji je spreman na mnoge stvari, tako da sam odlučio da protiv njega i još nekih osoba podnesem krivičnu prijavu i priložim dokaze za ove tvrdnje. Verujem da će pravosudni organi da odrede svoj posao u celosti i Mitrovića i saučesnike privedu kako bi Beograd ostao najsigurniji grad u Evropi, napisao je Saša nedavno.